Har perang sakan dikinan good evening mo deke menade prangoni soka parang nade good morning mo sakan dikinan atam nam prangoni soka parang de prang nam mo perang taun asimang date ko ni angbo 8 July 2026 ongenga ya video na cheng budpar salna ongya bamo jekon aganode witness day na ongya dader pena cheng joljol somai khora jana house aro ending khoni angskamba previous result rang khoni angen mo yan first round aro second round ni kitaba nyang nokne first round no baita nambal ko khalaha yan 54 ko khalaha anigimde second round ode yan 01 ko khalahar peng mo daudena simana anga my house aro ending hon achim yano house line onga aro yano ending line kita takke mangna mo no the house line ni biapude my khona chur perang 4 house ko naha ani jamanu de 1 house ko naha aro oni jamanu de 5 ending ko naha aro yan apsan takke 4 ending ko naha mo dauder perang na simang niat po yan crossing line ba mo crossing line fr lo namen ya 54 khalaha 100% successful ongar perang na crossing line mo yano na sim gatna tamana yako 54 ba 45 take khalatna tamana ya aro yako 45 ongen sim oba na simana 54 take na simang khalchapna gata mana yar perang mo wande ke na simana nambiya ya crossing line de 100% asimana crossing line no namen first round fr success wang haba mo anigimna perang na simang namme takimna ni rangbo mo masina gata mangenne nibor perang je mangan yan khaphak phalgi jamor chagni suskus kumo 299 price mang chi fake aimana join khaga parang na ban ya thaibo jokne level 1 no join khaga parang na mai khonata house and ending khalsina gata mo yede house ending no join khaga parang jokona mor perang tade mai khonata 4 khonata follower dade f alo yan 54 khalemang yan 100% successful ongaha level 1 ni membership rangna sawa mana hi comment khatpo ne member rang bane members only ya dene member na mangmon go pasane angna demnat phanuk cha nem ja chani khatha dongja maina ya de membership join khaga parang sama nai gen ne pengrang mo daude yakon yani zaman de level 2 ni ko ban yat ken mo score up ka ha dian rebazok level 2 na level 2 o da bata mai khona ta yano yan hit number onga chim penang mo hit number no mai khona ka hana ya 45 ko na ha the 45 para ulta ka emna rebas ka jok 54 mo leuna banga mandirang ulta ka em tamrang de ra thok pibia one ken ulta kai ka ra ka parang de namana ya de important ammo level 1 no join ka pa ko level 2 rang de ne ka taya maiko house ending oninga level 2 o join ka parang de level 1 ni ko nikko natta nikata ya ne ndi ba level 3 ching ko niktuat na gata manja level 1 ni ko de nikat na gata matnaya mo pengrang nemang bisonde maiko ta kahana single house ending an 4 ko ninga jukuna ayaw jidak ke beya yanuba 4 donga jekon agona de 14 donga 54 donga ya de 4 touch khathelinga 4 touch khathelani gmano maiko dakana bisonde ya 14 ko de 41 dake khalata ya ande kemna de yan 45 ko de mai dake khalata na 54 dake khalats khaya bisongde mo membership rang de ke seng thoka ande kemna angan single house ending 4 ko na ha ukode nekata ya level 2 join kha ga parang de ande kemna 1 de ke bisonde khalemang ma nang thokaya mo ande kemna na simang ba khanas ka parang de khana gata mangen perang ne yani jamano dauder perang yangbo yan apsan ne yan whatsapp group po join kha ga parang mai paita ko hajar sa fees ko gamemna join kha ga parang na yan oska jokmo bisongo ba
mai kon atana house in ending ara 4 kon ataya bas drong samo namen rakpi onata ande ke mana mai kon ka thainak ta mana yan direct number lo 45 kon ata bisongde house ending o de manthelaya mo one again join kai khal parang de matnaya ya kon asimna ni sokatinga bang jar peng mo daude ni rangbo peng mo yan July ni 6 tarik na mo July 8 tet na anchine house aru ending ko tharak prete mengna ni rang skha nukmo house line uthaigen aru yanoba ending line uthaigen mo namme ni rangbo house line ni ta my house ko mana 5 house kon man thaya ne aru in jamede 8 house ko mana ne digem na den 7 ending aru 3 ending ko mana ha dodin asima ya khomai dake khalnak ta nangen penang changsa thaya na thenga crossing number mo exchange kai khalang thaibo jokne na simangara mai dake khalo namna kenika crossing number mai dake khalo den asimangna 100% result success ongen ukon asimang antan target tongode thari khala bor penang mo diba angni target ni kita asimana nangen mo angni target ni kita yan ona tinga 57 dekem na de ongen 53 mo 87 aroba 83 ongane dadana simana yakona tingon nasimang khalang nakta mangen effort aro s mo first or second round digmana de nasime ko screenshot kamna notto gate rakhibo mo yakon yani jamana de ching hit kuti rahoni rangen ma si jang odena simang niful thaipo ne replay na simang ka thaibo mo dadi hit number ko ching nias khang nokne yan hit number ungen pengne hit number lo mai guti ungkhatinga 82 61 56 yan 3 guti unga paitani mai guti ni yan effort aro s alo khalna nangapa hit number ungar pengrang dekemna yakoba screenshot kamna noto gate rakhibo ne dadi yakon yani jamano na sima hit number khode krkaha uni jamano de na simangna onatken normal number ko ne normal number ko natinga normal number lo de 58 92 96 47 8806 yan onginga normal number ni ne na simang khalang thaibo first round aro second round no yanoni bade guti most important ongen ni rakbo round salko kaimana na simana namme dakemna onatken ne 47 important guti onginga uni jamanu de 92 important gutio onginga plus uni jamanu de badia guti important no ongskainga chem yano 96 important guti onginga indi bana simni target to bade khona simang namme kana simang nigir kemna khalangbor pengrang yan first round aro second round ni biapo ne daudena simaya ko screenshot kamna noto gate rakhibo mo degmna penga simna changsa thai ga tia yan target ramdi yanon bona ha ndiba YT mo YouTube channel lo join khana kaparang de singatna gata nangjawa na simana join button donga join kai khala taibo ma si jaode na simang singat thaina gata ba mat naigen ne de yakho niswani zaman rupenang jerang ani video ko bonana subscribe ban niswasum nisungba sakan kon plakon mantel bijok name dake khansam sakan hanan all the best